ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabiramwo operasi ikomeye yamaze gutegurwa n'abahibu Special Force ba FARDC baraye basesekaye mu gisagara cya Uvira mu ijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa Mungu kwigenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 aho bahawe gukora operasi ikomeye yo kwigarurira igisagara cya Bukavu, aho rero bari muri preparation militaire mu rwego rwo kugira ngo bisubize ibice bitandukanye za Bukavu bizambuye igisirikare cya leta. Turababwira ibijyanye na commandement opérationnel ndetse na offensive de grande evangre mu bice bitandukanye. Turaza kurebera hamwe preparation stratégique uko ibintu biriko birategurwa. Turababwira kandi état major tactique avance ndetse turabwira poste de commando mu uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira cartographie opérationnelle mu bice bitandukanye. Turebe infantry mécanisée, turebe artillerie lourde, turebe unité de reconnaissance ndetse na bataillon de commando uburyo ziteguye. Turaza kandi kubabwira contingent supplémentaire, turebere hamwe kandi bijyanye na brigade la sate yazanwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'intego ikomeye mu kapiteni uyoboye ibikorwa by'ikoranabuhanga yamaze gutanga ibigaragaza ko yiteguye kurwana mu buryo budasanzwe kandi bishobora kuza gutanga umusaruro utarigeze uboneka mu bindi bihe. Turaza kandi kurabira hamwe ibijyanye n'ibikoresho bidasanzwe byazanwe, turebe jeune militaire idasanzwe yazanwe ndetse turebe kandi unité mixée hagati ya FARDC ndetse na FDN buryo abavanze ingabo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na communication et coordination buryo iri gukorwa, turebere hamwe ibijyanye na radio militaire sécurisée ndetse na code opérationnel ziriko ziragenda zikoreshwa mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira appui logistique aho FARDC yatangiye kwakira munitation ndetse na rotation de combat ndetse na kit medical militaire. Bikaba rero ibi bihura neza na base Ariene do Karundu. Banywanyi turababwira byinshi kubikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Turababwira kandi determination des FARDC, turebera hamwe morale de troupes ndetse na bataillon de commando. Turaza kandi kubabwira planification militaire by'umwihariko mu bice bitandukanye byegere hanga. Turaza kunyura mu bijyanye na récupérer Bukavu, sécuriser les axes routiers ndetse na neutraliser les forces adversaires mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na deuxième brigade commando uko ihagaze. Turebere hamwe kandi ibijyanye na compagnie de jeunes militaires yazanwe itari isanzwe muri ibi bice. Turababwira kandi ibijyanye na evacuation sanitaire poste medical avance zashyizwe mu bice bitandukanye kugira ngo abakomeretse bahite bavurwa hirindwe ko hakomeza kugenda hagaragara mayiti nyinshi. Turibuze kandi no kureba ibiri kubera mu bice bya Kamanyora werekeza Bigira. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Nyangezi abagace kegereye Ikasha, turebe ibihari. Turaza kandi no kurebera hamwe byose bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye ndetse na morale y'abasirikare bari ku rugamba. Turebe hamwe kandi offensive rapide siyaje prolonge ndetse na guerre urbane mu bice bitandukanye. Banywanyi mutera gatebe tuganire kuri aya makuru, turebe uburyo urugamba rwa gisirikare rupangwa. Muve kuri babandi batazi iby'imipangire y'urugamba, muze mwicarano mwumve uko ibintu biri kugenda bipangwa. Turahagaruka mu ibaratsi Uvira ahitiriwe Joseph Kabila mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 hatangiye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za Kongo biri kugenda bigaragaramo n'abandi mu basirikare kabarewe b'u Burundi. Aho rero bigaragara ko abasirikare baturutse mu duce dutandukanye bamaze kugera mu gisagara cya Uvira, banyweye bariye nta kibazo bafite. Bari kuganira ku mabwiriza mashya akomeye ari gutangwa ajyanye na commandement opérationnel. Intego nyamukuru no gutegura offensive de grande evangre, igitero kinini cya
cyane cyo kwisubiza igisagara cya Uvira kimaze igihe kiri mu maboko y'igisirikare kizasarambwe. Tureka turebe ibijyanye na preparation strategique itegurwa rya gisirikare nk'uko bimaze gutangazwa n'abagize inzego za gisirikare ku isa ya saa 9 za mu gitondo. Etat Major Tactique Avance, ubuyobozi bw'ingabo bw'ibanze ku rugamba bwa FARDC bwari bumaze gushyiraho inzego zose z'ibanze, harimo gushyiraho poste de commandement, ibigo by'ubuyobozi by'urugamba, gutegura cartographie opérationnelle, karita y'imirwano ndetse naho izabera, ndetse no kugabanya ingabo mu byiciro bitandukanye. Tayari infantry mechanism irahagurutsa abasirikare bagenda mu modoka z'intambara batangiye patrouille, ni mu gihe kandi abari muri artillerie lourde abarashisha imbunda ziremereye zirimo mortier ndetse na canon ndetse n'imbunda za roquette nabo buriye za convoy. Hahise hakurikiraho unité de reconnaissance, aba ni abasirikare bashinzwe gutata ndetse no kureba umwanzi ari, bamaze kwambara imyenda isanzwe batangiye kugenda mu baturage nk'abadasanzwe. Ibi byo ntabwo turi buze kubitindaho, namwe murabizi. Hahise kandi hoherezwa batayo komanda abasirikare babihuguriwe mu buryo bwihuse ndetse bagomba kuba bakora ibisanzwe bigaragara ku rugamba. Ibyo byose rero bikaba bigamije kugera ku rwego rwo hejuru rwo kugira ngo babashe kuba bategura neza ndetse banoza umugambi wo gutangira ibikorwa bidasanzwe. Aho rero mu ijoro ryakeye imodoka nyinshi za gisirikare zari zamaze gutegurwa mu gisagara cya Uvira kugira ngo zitangize conjante supplémentaire, ibice by'ingabo byiyongera bivuye mu turere kwa Fizi, Baraka n'ahandi. Abasirikare barenga 1500 bakiriwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare cyitwa Karundu, bahita bashyirwa mu rwego rwa brigade la Sate, brigade zishinzwe gutera ndetse no gutabara ku rugamba mu gihe bibaye ngombwa. Umwe mu basirikare bazanwe bashinzwe ibijyanye n'ubutabazi yagize ati, turi mu gihe cy'ingenzi cyane, abaturage ba Bukavu bategereje ko tubabohora, mwarabibonye batangiye gusenya inyubako za leta ndetse n'iz'abadiplomate. Ibi biragaragaza agasuzuguro gakomeye. Dufite gahunda ikomeye yo gukora ibidasanzwe mu gukora offensive planifiye neza ku rwego rwizewe. Ku rwego rw'imyiteguro FARDC yashyizeho ligne de front, umurongo w'intambara uherereye hagati y'Akamanyora, Kavumo, Nyangezi, ahagiye gushyirwa unité mixe, ibice bihurije hamwe abasirikare barwana ba artillerie ndetse na jeune militaire. Biravugwa ko kandi ari kongerwamo abarundi ku gitigira intangere. Amakuru ari kandi aravuga ko jeune militaire aba nabashinzwe imirimo y'ubwubatsi, by'umwihariko ibijyanye no kubaka ibikorwa bya gisirikare nko guteranya imbunda z'imitsada ndetse n'ibindi bitandukanye. Aba bazaba bashinzwe gushyiraho point de frontière, imihanda y'ibiraro kugira ngo imodoka z'intambara zibashe kugenda hafi y'igisagara cya Uvira. Hari kandi force speciale nayo yamaze kuba yacingwa mu gukora infiltration nocturne mu masaha y'ijoro kugira ngo bazimye point de resistance. Nk'uko rero bigaragara, radio militaire sécurisée ndetse n'ibikoresho by'itumanaho bya gisirikare byatangiye kongerwa, bashyize mu bikorwa ndetse bari gukora code opérationnel, amagambo y'ibanga ari kugenda akoreshwa yamaze kwemezwa. Aho rero bitangazwa ko bo bari muri unité de compatante, igice cy'ingabo kiri mu mirwano gifite ubushobozi bushinzwe gutanga amakuru ku gihe kandi mu buryo bwizewe. Ingabo za FARDC zatangiye kwakira militation, ration de combat, ibiryo by'intambara barabifite. Hari kandi kit médical militaire, aho rero batangiye kugenda bongererwa ibikoresho by'ubuvuzi. Ibi byose rero bikaba byashyizwe mu bubiko kuri base Ariel do Kalundu, ibiro bikuru bishinzwe kwakira inkunga y'urugamba. Abasirikare benshi bagaragaje umwete ndetse bamwe bavuga ko bafite morale de troupe, morale y'ingabo iri hejuru cyane. Umwe mu basirikare bo muri bataillon de commando yagize ati, twiteguye gukora sacrifice illimité, tugatanga ubuzima bwacu kugira ngo Bukavu isubizwe mu maboko ya leta. Ntituzemera ko AFC ikomeza gufata ibisagara bya leta. Urugamba rwose ruri gutegurwa ruragaragaza kandi ko ibintu byose byamaze gutegurwa. Nimuze turebere hamwe ikindi ku kindi, turebe uko ikarita ya gisirikare yamaze gucorwa ndetse no kwigiye gushyirwa mu bikorwa.
uko rero bigaragara iyi ni operation offensive. Reka duhite dusimbukira kuri planification strategique igenamigambi rya gisirikare. Ni uburyo rero ubuyobozi bwa gisirikare etat major bwashyizeho gahunda z'igihe kirekire n'imigambi nyamukuru y'uru rugamba mu rwego rw'iplanification. Baviteguye ko bagomba guhita batangiza ikizwi nka récupérer Bukavu, kwisubiza umujyi wa Bukavu nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Hari kandi sécuriser les axes routiers, gucunga imihanda minini nka route nationale numero 2, route nationale numero 5, route nationale numero 6 zifashishwa mu kuba bakora ibikorwa zo kongera ndetse no kugeza ahangaha ingabo ndetse n'ibikoresho. Hari kandi neutraliser les forces adversaires, gutsinda no gucogoza umwanzi kugira ngo atazongera gusubira mu gisagara. Ibi byari bigamije rero gukorwa mu buryo bwihuse kandi butanga umusaruro. Ingabo za FARDC zatanzwe mu byiciro bitandukanye, hari gukoreshwa uburyo bwa ordre bataillon ku rwego bashyira ku murongo w'urugamba benshi mu bafite ibikorwa bikomeye bagomba gukora. Hari kandi première brigade de infanterie mécanisme, brigade ya infanterie ifite imodoka z'intambara zikaba rero zigomba kwerekeza mu bice bya Kamanyura. Iyi brigade ifite blindé regard, imodoka z'intambara zoroheje ndetse n'izikomeye zifite ibibunda bikomeye bya PKM. Hari kandi deuxième brigade commando yahawe gahunda yo kwigomba kuza kwerekeza Kabare na Nyangezi, ikaba rero ishinzwe gukora asate fronte, igitero cy'imbere igihe cy'intambara mugira bitangiye. Hari kandi regiment de artillerie lourde, iki ni igice cy'imbunda nini zoherejwe hafi ya Kavumo, gifite mortier 120 canoni 122 mm ndetse na lance roquette multiple. Aya rero ni amasasa aremereye agomba kuza gusenya ibirindiro by'umwanzi neza mu mujyi mu gihe operation ziri buze kuba zitangiye mu gihe nta nkomyi ziri buze kuza. Nkuko rero bigaragara, hari bataillon de reconnaissance, ni bataillon igomba kuza gutabara ndetse no gukora ubutasi. Bahawe inshingano yo gukora reconnaissance en profondeur, gutata mu buryo bwimbitse kugira ngo harebwe imbaraga z'umwanzi. Hari compagnie de jeunes militaires akizwe ahitwa Chiri ifite inshingano zo kubaka point de frontine, ibiraro by'agateganyo no gusenya camp de ennemi nkuko rero bivugwa. Hari kandi bijyanye na logistique militaire, muri bazuko ibikoresho biri bubagereho. Logistique biragaragara ko bavuze ko uburyo bwo kugeza ibikoresho n'ibiryo n'amasasu, lisanse ndetse n'ubuvuzi ku ngabo ziri ku rugamba bagomba gushyiraho base arrière ndetse bikaba bizakorwa mu buryo bwihuse. Hari minitation, amasasu menshi yo mu bwoko bwa 7.62 mm 12.7 mm, bikaba rero byose bigomba gukorwa. Hari rotation de combat, ibi bikaba rero bivugwa ko ration de combat zagiye zoherezwa mu bice bitandukanye kugira ngo urugamba rubashe gukomeza. Nkuko bigaragara, ubuyobozi bwa FARDC bwahisemo gukoresha uburyo bwa moivre entere, igitero gihuza impande zombi mu rwego rwo kugira ngo bahurize umwanzi hagati. Umuhanda wa mbere wari ugomba kuva Kamanyura werekeza Bigira ugomba gufungwa ndetse n'imihanda yose yinjira mu mujyi gakatingwa. Umuhanda wa kabiri nuva Nyangezi uca kwiseta rya Kasha kugira ngo ufate Bukavu uvuye mu burasirazuba. Ni mugero bivugwa ko ibi bigomba gukorwa na force speciale, maze bagagarika urujya n'uruza bikarangira umujyi bawugose bagatangira kurasa. Biravugwa kandi biremeza ko igihe cyose intambara ibirimo imirwano ikomeye, communication militaire sécurisée, itumanaho rya gisirikare rigomba kuza guhagarikwa ku ruhande rw'izasarambwe bakoresheje radio cribute, radio zifite amagambo ndetse zitabasha kumvirizwa. Aho rero kompanyi nini ya gisirikare igomba gusubiza ndetse igakora ibikorwa bidasanzwe. Hari ibiri kugenda bigaragara ndetse bigomba kuza kuba byakirwa mu bikorwa. FARDC yagize amahugurwa yihariye yo kuzamura morale de combat, umwuka w'intambara. Abasirikare bose bahawe ibiganiro n'abasirikare bakuru bibutsa akamaro ko kurwanira igihugu cyabo no kurengera abaturage. Umwe mu basirikare bo muri deuxième brigade commando yagize ati, turakoresha toute notre force, Bukavu ni umurwa wacu, ntituzemera kubaha. Bikaba rero ari biri kutangazwa bijyanye n'aba bakomanda kabariwe bazanwe kugira ngo bakore bidasanzwe babashe kwisubiza ibice byose igisirikare cya leta cyambuwe. Nkuko rero bigaragara kandi bivugwa mu yandi makuru akomeye ahari kandi agezwe tutagomba gucikwa tutababwiye, n'ibijyanye n'ibyagaragajwe bigiye kuba bigomba gutegekwa izasarambwe ndetse n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibi byose bikowe mu biganiro bikomeye
bimaze iminsi bigenda biganirwaho ku ngingo zikomeye zirebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubabwire ko ku cyumweru ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 umuyobozi mukuru wegereye ibiganiro yatangaje ko umushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe washyikirijwe izasarambwe ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuzemo amaso mbere yuko ibiganiro bizongera gusubukurwa nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Bikaba rero ari ibintu biri kugenda bikorwa mu buryo bw'itonzi bukomeye. Uyu muyobozi yagize ati umushinga w'amasezerano y'amahoro washyikirijwe impande zombi ziri mu makimbirane, yongeraho ko umuhuza wo muri Katari ko agomba kwakira ibiganiro by'ingenzi by'imishyikirano y'Doha biteganyijwe ko bizatangira mu minsi mike nk'uko bitangazwa na France 24. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'izasarambwe bashyize umukono ku itangazo ry'amahame y'Doha ku igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 aho impande zombi zongeye gushimangira ko ziteguye guhagarika intambara burundu. Ni nyuma yo gushyira umukono ku yandi masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington DC. Mu rwego rw'amasezerano impande zombi zari zemeye gushyiraho ingamba zifatika, harimo uburyo bwo guhana imfungwa mbere yo gutangira imishyikirano y'ibanze ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 8 yerekeranye n'amasezerano y'amahoro yagombaga gushyirwaho umukono ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025. Nyamara ku rugamba imirwano iracyakomeje kandi yakajije umurego nk'uko rero dutangiye tubibabwira. Twababwiye ko buri ruhande rwiteguye kuba rwiteguye kuba rwakora ibidasanzwe. Hagati aho rero mu yandi amakuru y'incamugongo akomeje kugenda agarukwaho mu binyamakuru bitandukanye nuko Colonel Gisore Patrick uzwi ku izina rya Kigofero hamwe n'umugore we n'abandi bantu batandatu baguye mu mpanuka y'indege yavaga i Lubito yerekeza i Kisangani mu ntara ya Chopo. Uyu musirikare ufite ipeti rya Colonel yapfanye n'abandi ni mwene Kubwambwe wayoboye batayo mu gace ka Punia itumwe mu ntara ya Manyema murasirazuba bwa Kongo nk'uko bigaragara. Uyu munsi wo kuwa gatandatu igenekerezo rya 16 nibwo yavuye muri icyo gice yerekeza i Kisangani mu ntara ya Chopo aho yarategetswe kwitaba. Amakuru avuga ko yarahamagajwe na Lieutenant General Pacifique Masunzu uyoboye zone ya gatatu y'ingabo z'iki gihugu ubwo yahagurukaga i Manyema yakoresheje imodoka kandi ajana n'abasirikare bashinzwe umutekano we n'umugore we bari bamaranye iminsi mike yaraje kumuramutsa. Noneho bageze ahitwa Rubuta hafi y'umujyi wa Kisangani aho yari yerekeje basanga abasirikare baje mu kumutega bamutegeka kurira indege n'umugore we, ariko abasirikare basigaraho. Icyakurikiyeho ni impanuka yahise iba ko kanya indege ikimara guhanuka nk'uko aya makuru akomeza bivuga. Ni amakuru kandi yemeza ko indege yakoze impanuka ikiri mu birometero 34 ngo igere ku kibuga cy'indege. Hagati y'amakuru yashyizwe hanze n'inzego zishinzwe umutekano bemeza ko iriya ndege yagonze igiti kandi ko yaguyemo abantu batandatu nk'uko rero bigenda bitangazwa. Bamwe rero baravuga ndetse bakanemeza ko hashobora kuba habaye akagambane, ariko iperereza ryo riracyakomeje mu buryo budasanzwe. Hagati aho mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu Banyamurenge mu muhango wo kwibuka Abanyamurenge biciwe mu Gatumba mu mwaka wa 2004 mu gihugu cy'u Burundi, bavuze ko basanga kwirwanaho ariyo nzira yonyine basigaranye. Ni ibyavugiwe ahitwa i Muhanga mu gihugu cy'u Rwanda ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 15 Myandagaro 2025 ubwo bibukaga imiryango y'ababo 136 yaguye mu Gatumba. Muri uyu muhango babanje kuvuga urwango abangwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi bavuga n'amateka y'uwitwa Pierre Murere wo muri Bandundu watangije intambara yo kurwanya Perezida Mobutu. Yagera muri Kivu y'Amajyepfo akifatanya n'ababembe n'abafurero n'abanyindu aho gukomeza kurwanya Mobutu, atangira kwica Abanyamurenge. Ibi byabaye mu 1964 nk'uko amateka abigaragaza. Uwatangaga ubu buhamya ni uwitwa Kayigira Etienne washimangiye ibi avuga ko banze gukomeza kwicwa bafata intwaro barahangana n'abarwanyi bari bayobowe na Pierre Murere.
anavuze ko kwica abanyamurenge kutabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ngo kuko bakurikiranye ni Burundi barahabicira mu mwaka w'1993. avuga ko abiciwe i Burundi bari abarimu bigishaga mu mashuri. yavuze ko abanyamurenge 136 biciwe mu Gatumba baje biyongera ku bandi bari baricwe mbere. yakomeje avuga ko kuva icyo gihe abanyamurenge bakomeje kwicwa kugezwa n'uyu munsi, maze avuga ko abanyamurenge batagomba kugira undi batekereza ngo azabarwanire. asaba ko bagomba kuba bahaguruka bakarwana bakirengera. ati nta wundi mutegereje ngo azabatabare, nimwe mugomba guharanira uburenganzira bwanyu. banywanyi rero ngayo nguko ni nuko dufunze page y'amakuru yacu yaragezweho. icyo usabwa nta kindi tukora subscribe dukomeze kubana no mu yandi makuru yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.